السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد على أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي الضعيفة بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى خير زاد. يقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. واعلم أيها الموحد أن الموت ليس فناء، ولكنه انتقال من حياة إلى حياة. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله تعالى قد جعل الدور ثلاث، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا. عباد الله، አላህን ዐዘ ወጀል መፍራት ይኖርብናል። ራሴንም እናንተንም አደራ የምለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አደራ ያለውን የተቅዋ ጉዳይ ነው። ከስንቆች ሁሉ የላቀም ስንቅ ነው። በተከበረ ቃሉ አላህ እንዲህ ይላል: ወተዘወዱ ፈኢነ ኸይረ ዛድ ተቅዋ፣ ተሰነቁ፣ ስንቅን ያዙ፣ ከስንቆች ሁሉ በላጩ አላህን ዐዘ ወጀል መፍራትና መጠንቀቅ ነው ይላል። ወተቁኒ ያ ኡሊል አልባብ፣ እናንተ የልብ ባለቤቶች ሆይ እኔን ፍሩኝ፣ ተጠንቀቁኝ። ያዘዝኳችሁን በተቻለ መጠን በመታዘዝ የከለከልኳችሁን በመራቅና በመጠንቀቅ እኔን ፍሩኝ፣ ታዘዙኝ ይላል አላህ ዐዘ ወጀል። ዒባደላህ፣ እዚህ ዱንያ እንኖራለን። እንደሚታወቀው እችን ዓለም መሰናበታችን የማይቀር መሆኑን ማመን ይኖርብናል። አላሁ ዐዘ ወጀል ፊ ኪታቢሂ አልዐዚዝ ምን ይላል? ሐታ ኢዛ ጃአ አሐደሁም አልመውቱ ቃለ ረቢ እርጅዑን፣ አንዳቸው ሞት በሚመጣባቸው ጊዜ ጌታዬ ሆይ መልሱኝ፣ ወደዚህ ዓለም ልመለስና የሆነ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ይላል። ሊማዛ የተመነ ረጅዐ፣ ለምንድነው መመለስን የሚመኘው? ለምን ይሁን መልሱኝ የሚለው? መልሱን አላህ ቀጥሎ ይናገራል። ለዐሊ አዕመሉ ሷሊሐን ፊማ ተረክት፣ ባሳለፍኩት ህይወት ውስጥ ያሳለፍኩት የሆነ መልካም ያልሰራሁት ስራ አለና የቀረኝ ስራ ስላለ ያንን መልካም ስራ የመስራት እድል እንዲኖረኝ መልሱኝ ይላል አላህ። ይህ ሰውዬ ይህን እንደሚል ከተናገረ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ከላ ይባላል። ፍጹም የሚመስል ነገር አይደለም። ኢነሃ ከሊመቱን ሁወ ቃኢሉሃ፣ እሱ ሊናገረው የሚችል የሚናገረው ቃል ነው፣ በእርግጥም ይለዋል። ነገር ግን ወሚን ወራኢሂም በርዘኹን ኢላ የውም ዩብዐሱን፣ እስከሚቀሰቀሱበት ድረስ ግርዶሽ ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። የቀብር ህይወት አንድ ሰው ወደ ቀብር ከተሻገረ ወደ አላህ ከሄደ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ የለም። ዓለም አልበርዘኽ ውስጥ ይኖራል። ይህ ዓለም አልበርዘኽ የግርዶሽ ዓለም ወደ ዱንያ መመለስ የማይችልበት አኺራን ብቻ የሚጠብቅበት የሆነ ዓለም ውስጥ ነው የሚሆነው። ዒባደላህ፣ አዩሀል ሙወሒዱን፣ የተውሂድ ሰዎች፣ አላህን ዐዘ ወጀል በብቸኝነት የምታመልኩ ምእመናን ሆይ፣ አልመውት፣ ሞት ማለት የህይወት መጠናቀቅ አይደለም። ነገር ግን ከአንድ ዓለም ወደ ሌላ ዓለም መሻገር መሆኑን ማወቅ ይኖርብናል። ኢብኑል ቀይም ረሒመሁላሁ ተዓላ እንዲህ ይላል: አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ
ይህን ዓለም ሶስት ክፍሎች አድርጎታል ሶስት ሀገሮች አድርጎታል አንደኛው የዱንያው ሀገር ነው ሁለተኛው የቀብር ዓለም ነው ሶስተኛው የመርጋው የመጨረሻ ዘላለማዊ ህይወት የሚኖርበት የአኺራ ዓለም ነው ይላል እና እያንዳንዱ ዓለም ላይ እያንዳንዱ ሀገር ራሱን የሚመለከት ህግጋትና መሰረታዊ ነገሮች አሉት የዱንያ አህካምን በተመለከተ ዱንያ ውስጥ ያለውን ነገር በተመለከተ የዱንያ ህግጋት ተፈጻሚ የሚሆኑት የሰውነት አካል ላይ ነው የሚሆኑት ሩህ ተከትሎ ይመጣል ሩህ ያንን መልካም ስራ ወይም የሰውነትን ተግባር ተከትሎ የሚመጣ ነገር ነው አሉ ያ ቀብር ውስጥ ያለው ነገር ያሉት ህግጋቶች አህካሞችና ያሉት አሰራሮች ከሩህ ጋር ነው ግንኙነት ያላቸው ከሰውነት አካል ጋር ሳይሆን ይላል የሰውነት አካል ያንን ይከተላል ሩህ ሲሰቃይ ሰውነቱ ይሰቃያል ሩህ ሲደሰት ሰውነቱ ይደሰታል እንደዚህ አይነት ቁርኝነትና ግንኙነት ነው ያለው ይላሉ አኺራ ግን ያለው ቅጣትም ይሁን መልካሙም ነገር ይሁን ማንኛውም ነገር ሰውነቱንም ይሁን ሩህን በእኩል ደረጃ ነው የሚያገኘው ይላሉ እነዚህ ሶስት ዓለሞች ውስጥ ያለን ህይወት በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሆነው فتعالوا بنا عباد الله نتعرف اليوم عن حياة البرزخ أو حياة القبر استيسل قبر هيوت تنش نجر النقاñ كقرآننا كحديث አንስተን تنش النتاوس يموتው ሰው በሚሞት ጊዜ ሩሁ ሰውነቱን ተለይታ በመትወጣ ጊዜ ሰዎች ቀባሪዎች ትከሻቸው ላይ ይሸከሙትና ጀናዛውን ወይም ሬሳውን ወደ ቀብሩ ይጓዛሉ فماذا يقول ይህ ሟች ሰው ምንድነው የሚለው وماذا يسمع ምንድነው የሚሰማው وعن ماذا يسأل وبماذا يجيب ምንድነው የሚጠይቀው የሚሰጠውስ መልስ ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም الذي لا ينطق عن الهوى ከልብ ወለዳቸው የማይናገሩት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራእይ የሚወርድላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምላሹን ይነግሩናል ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم جنازة عرفوا ሰዎች አንስተው ተጓዦች ወይም ቀባሪዎቹ ትከሻቸው ላይ ተሸክመው ቃሬዛውን በሚሄዱ ጊዜ فإن كانت صالحة መልካም ሰሪ ከሆነ ይሄ የጀናዛው ባለቤት قالت قدموني ቶሎ አፍጥኑኝ ቶሎ ወሰዱኝ ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጀናዛው ባለቤት መልካም ሰሪ ካልሆነ ግን قالت يا ويلها أين تذهبون بها ወይ ጉዴ ፈላ ወዴት ነው ይዛችሁኝ የምትሄዱት እያለ ይጮሃል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ጀናዛ ይህ ሬሳ طيبኛን ሰማውም እንዴ አዎ قال الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق ሁሉ ፍጡራኖች ሁሉ ይሰሙታል የሰው ልጅ ሲቀር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ ጀናዛ ይሄ ሬሳ አፍጥኑኝ ሲልም አዘግዩኝ በሚልበትም ጊዜ ወንድም ይሁን ሴት መልካም ይስራ መጥፎ ጥሩ ከሰራ አፍጥኑኝ መጥፎ ከሰራ ወዴት ነው ወይ ጉዴ ፈላ የት ነው የምትወስዱኝ የሚለውን ጥሪ በሚልበት ጊዜ በሚጮህ ጊዜ የሰው ልጅ ሲቀር ሁሉም ፍጥረታት ይሰማል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰው ልጅ ለምንድን ነው የማይሰማው ይሄን ጥሪ ቢሰማ ኑሮ ራሱን ስቶ ይወድቅ ነበር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቋቋም ስለማይችል ማወቅ ስለማይችል የተሰጠው ተፈጥሮ ይሄን መጋፈጥና መቋቋም የማይችል በመሆኑ ነው واعلم اخي المسلم واختي المسلمه انه لا ينفعك اهلك ولا مالك ከሞትን በኋላ ገንዘባችን አይጠቅመንም ቤተሰቦቻችን አይጠቅመንም ስልጣናችን ቅጣቱን አይከላከልልንም فلا يدخل معك قبرك الا عملك ቀብር አብሮ የሚገባው ከኛ ጋር ስራችን ብቻ ነው ያስቀደምነው መልካም ስራ በህይወት ይያለን ያስቀደምነው መልካም ስራ እንጂ ምንም አይጠቅምም የዛን ጊዜ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد عند ሰው በሚሞትበት ጊዜ ሬሳውን ሶስት ነገሮች ተከትለውት ይመጣሉ አሉ ግን ሁለቱም ይመለሱና አንድ ነገር ብቻ ይቀራል يتبعه أهله وماله وعمله ገንዘቡ ቤተሰቦቹና ስራው ይከተሉታል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገንዘቡና ቤተሰቦቹ ከቀበሩት በኋላ ተሰናብተውት ይመለሳሉ ነገር ግን አብሮት የሚቀረው ስራው ብቻ ነው ይላል ሙስጠፋ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስራችን ብቻ ነው የኛ
ጓደኛ የሚሆነው ከኛ ጋር የትም አብሮ የሚኖረው በዱንያም ይሁን በአኺራ ታዲያ فإذا وضع الميت في لحده ይህ የሞተው ሰው ሬሳው ልክ ለሕድ ላይ በሚቀመጥ ጊዜ አፈር እንደተጨመረበት በብቸኝነት መኖር ሲጀምር جنازاون ويم ريساون يشنيو سوتشن كوتي سمال يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه من قالوا يا الله ملك تنيا إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا عند سومتو ريساو لك قبر كارفه بهالا تقبرو قبرو እንደተጠናቀቀ የሚሸኙትን ጀናዛውን የሸኙትን ወይም የቀባሪዎችን ኮቴ ይሰማል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ايها المؤمنون القبر اول منازل الاخره قبر يا اخره يمجمريا معرفيا من دردر عالم نو ففي سنن الترمذي ان هانئا مولى عثمان قال كان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته عثمان بن عفان الى هانئ የሚባለው የዑስማን ኢብኑ አፋን አገልጋይ ኻዲም የነበረው ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ቀብር አካባቢ ሲመጣ እጅግ ያለቅስና እንባው ጺሙን እስኪያርስ ደረጃ ይደርሳል ስለ ጀነትና እሳት ሲወሳ እንዲህ አታለቅስም እዚህ ቦታ ላይ ግን ለምን ታለቅሳለህ ይሉታል فكان يقول يا الله ملكتኛ እኮ እንዲህ ብለዋል ان القبر اول منازل الاخره قبر يا آخرة يا مجمريا ما رفع عالم نو فإن نجا منه فما بعده أيسر منه كقبر قطات كقبر عدقاء يترفنا نصا موطات يچاله كذا بኋላ ያለው ዓለም ለሱ የገራና የቀለለ ነው وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه كقبر قطاتنا عدقاء كقبر فتنة مترف ካልቻለ ከዛ በኋላ ያለው ዓለም ለሱ የባሰና አደገኛ ነውና ለዚህ ነው ማለቅ ሰው ይል ነበር رضي الله عنه وارضاه ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه يمياسفرا كقبر يبلط እጅግ የሚያሰጋና የሚያስፈራ ክስተት ወይም ነገር አይቻላቅም ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢባድ አላህ ሰዎች ቀብር ላይ ቀብር ከሞቱ ቀብር ከገቡ በኋላ የተለያዩ አህዋል አላቸው የተለያዩ አይነት ህይወት ውስጥ ይኖራሉ ومن أحوال الميت في قبره أن يسأل ويفتن ويختبر في صدق إيمانه قبر ውስጥ ከሚገጥሙ ነገሮች መካከል መጠየቁና መፈተኑ ነው ስለ ኢማኑም ሁሉም ሰው ይፈተናል ففي سنن النسائي أن أسماء بنت أبي بكر تقول أسماء بنت أبي بكر እንዲህ ትላለች رسول عليه الصلاة والسلام አንድ ጊዜ ስለ ፊትና ማንኛውም ሰው ማንኛውም ግለሰብ ቀብር ውስጥ ስለሚፈተነው ፊትና ጠቀሱ አወሱና ሲናገሩ ሙስሊሞች በጣም ተረበሹ ድምጻቸው ከፍ አላሉ تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها በጣም የሰዎቹ ድምጽ ከማየሉ የተነሳ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እንደሚሉ መስማት አቃተኛለች ከዛ እንደተረጋጉ አንድ በኔ ዙሪያ የሚገኝ ሰውዬ የጠየቅኩት ትላች ባረከላሁ ለክ ያ አላህ መልእክተኛ ምን አሉ መጨረሻ ላይ ምን ነበር ያሉት ብዬ ጠየቅኩት ትላለች قال يا الله ملكتنيا እንዲህ አሉ قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال كفتنة الدجال كمسيح الدجال فتنة قرب بمي المتن ياكل قبر وسط تفتناላችሁ ሲሉ ነው ሰሃባዎቹ እጅግ የተረበሹት ብሎ ነገረኝ ትላለች ቀብር ውስጥ ከሚቀርቡ ጥያቄዎች መካከል ቁርጥ ምላሽ የሚያስፈልገው በተግባር ዛሬ ካላወልነው ነገ يوم القيامه قبر ላይ ብንሆን መመለስ የማንችለው ከባድ ጥያቄ ነው ጥያቄው ቀላል ቢመስልም ተግባርን መሰረት ያደረገ ነው ግን መልሱ من ربك وما دينك ومن نبيك ጌታህ ማን ነው መልእክተኛህስ ማን ናቸው ነብይህ ማን ናቸው ሃይማኖትህስ ምንድነው إمام مسلم بزجبوت حديث عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اندهلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الله سبحانه وتعالى آمانيوچن صنو بهونو قال ياصناچوال ይላል يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت في عذاب القبر يهنقص يوردو የቀብርን ጥያቄ በተመለከተ ነው فيقال له من ربك
فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جيتها ما أنه تبلو أمان يسيتيك جيتها يا الله نو ملك تنيم محمد عليه الصلاة والسلام ناتشو إلال يهنا ويزي أنكز ترقوامي إلال وفي سنن أبي داود أبو داود بزقبوت حديث لايم من إلال يا الله ملك تنيا ويأتيه ملكان فيجلسانه هلت ملائكة وشمت الناس كمتوت النايت أيكتال من ربك يلتال جيتا يا الله نويلال فيقولان له ما دينك هيمانوته من دنا بلو يتأيكتال على الرسول عليه الصلاة والسلام تككلن يعمل سميسة أمان اسلمنا وهيمانوته إلال يه إن أنت زند يتلاك وسكلسب الناس ويمان نو تبلو سيتيك يا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام ناتشو إلالان فيقولان وما يدريك انديت أسوك من أسوك هي الذي تياك ملس لمستد من دنيا بكه انديت للتاكشال كيلو تلالو فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت قرآننا أنببي يا الله انقال أنببي بتككل أمني أونت بيتك أبي اللهنا نويلان زاد في حديث جرير فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا أمن يتشن الله يسأنات شالي تبالو معنوي هنا يلالو كذا قال فينادي مناد من السماء كسماء تتاري التارل أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة باريا يونة تناقروا لنا يجنة من طاف عن طفلتي بالل وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة يجنة بركفة اللت يجنة ودا جنة مياساي بركفة اللت يجنة نملبس ألبسوا تبالا للرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا من هذا العبد يا رب العالمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كزامنا الرسول عليه الصلاة والسلام يجنة ملكام مازا ጥሩ ነገሮቹ ይመጣለታል ቀብሩም የአይን ርዝመት ርቀት ያክል ይሰፋለታል አሉ ካፊሩ ወይም ፋጅሩ ደግሞ ሲሞት አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሩሑ ወደ ሰውነቱ ከተመለሰ በኋላ ሁለት መላእክቶች ይመጡና ያስቀምጡታል ጌታህ ማን ነው ብለው ሲጠይቁት ሃሃ ላ አድሪ ብቻ ብሎ ነው የሚጮኸው አሉ ሃይማኖትህ ምንድነው ሃሃ አላቅም ይላል ይህ እናንተ ዘንድ የተላከው መልእክተኛ ማን ነው ሲባል አላቅም ነው ጮሃቱና መልሱ ከሰማይ ተጣሪ ይጣራል አሉ ይህ ሰውዬ ዋሽቷል ቀጣፊ ነው የጀሃነምን የእሳት ምንጣፍ አንጥፉለት የእሳትንም ልብስ አልብሱት ወደ እሳትን በር ከፈቱለት ይባላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هذا ከዛ በኋላ የጀሃነም ቅጣት ቃጠሎ ይመጣበታል አሉ ቀብር ይጠባል ቀብር እጅግ ይጠብበትና የጎን ጎድኖቹና አጥንቶቹ እስኪተላለፉ ድረስ ቀብር ይጨምቀዋል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዛ በኋላ ምን አሉ የአላህ መልእክተኛ ثم يقيض له أعمى أبكم አይነ ስውር ዲዳ የሆነ ሰው ይመደብና በትልቅ መጥረቢያ ጭንቅላቱን ይመታዋል አሉ ተራራ ቢመታ አንዴ ድባቅ የሚያደርግ አመድ የሚያደርገው አይነት መጥረቢያ ወይም መዶሻ ይሰጠውና በሱ ይመታዋል ሁሉም ጅኖችና ሰዎች ሲቀሩ ሌሎች ፍጥረታት ሁሉ ጩኸቱን ይሰማሉ አሉ أيها المسلمون عباد الله وأهل السنة والجماعة يؤمنون بنعيم القبر وعذابه أهل السنة والجماعة الله كان سيادرقنهن يكبر قطعتهم صقام እንዳለ ያምናሉ የሞተ ሰው ቀብሩ ውስጥ ቀብሩ ወይም የጀነት ጨፌ ነው ወይም የእሳት ጉድጓድ እንደሚሆንም ያምናሉ ለዚህ ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قبر የጀነት ጨፌ ነው ወይም የእሳት ጉድጓድ ነው ብለዋል የቀብር ቅጣት እንዳለ የሚያመለክቱ በርካታ የተረጋገጡ ማስረጃዎች አሉ ቀብርን ለቀብር ቅጣት የሚዳርጉም በርካታ ቅጣቶች አሉ ከነዛ መካከል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩት ነው ሽንትን ሰው ሲጸዳዳ በትክክል ሽንቱን አጥርቶ እስቲንጃ አለማድረግ ሰውነቱን ልብሱን እንደነካውና እንዳልነካው እርግጠኛ አለመሆን ሽንት ላይ ጥንቃቄ አለማድረግ ለቀብር ቅጣት ከሚያጋልጡ ነገሮች አንዱ ነው እንደዚሁም ደግሞ ወሬ ማዋሰድና ማመላለስ ሰውን ማጋጨት
إمام البخاري بزجبت حديث عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين نبي عليه الصلاة والسلام ولت يتكبروا سوش نبروا بالنسو كبر بكل علفونا فقال إنهما لا يعذبان أي يتكتون على رسول عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير بتلك نجار على اللي يتكتوا يالوت متنكك يميشلوت بيتنكك ونورو تلك على النبرم أدقني على النبرم نجار جن متنكك سلال شالو تنكك موسد سلال شالو لذي كتات تقال طوال عندنيو فكان أحدهم فكان لا يستتر من البول شنتون تتنككو عايز أدام نبر على الرسول عليه الصلاة والسلام هلتنيو دقمو وري يعمل اللس نبرنا بمالت يا الله ملك تنياتنا قروال ويقول ابن القيم رحمه الله فعذاب القبر يكبر قطات لكبر قطات مكنيات يميهونت نغروች በልብ በአይን በጆሮ በመላስ በሆድ በአፍረተ ገላ በእጅና በእግር የሚሰሩ ወንጀሎች ናቸው ለዚህ ሁሉም ያበቁት እና አብዛኛው ሰው ለነዚህ ወንጀሎች የተጋለጠ በመሆኑ የተነሳ كان اكثر اصحاب القبور معذبين የቀብር ሰዎች አብዛኞቹ የሚቀጡ ይሆናሉ አሉ والفائز منهم قليل كقبر قطعت نصا የሚወጡት ጥቂቶች ናቸው فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات ይላሉ ቀብር ከላይ ስናይ አፈር ነው ውስጡ ያለው ግን ቁጭት ጸጸትና ስቃይ ነው الله عز وجل ከዚህ አይነት ቀብር ቅጣት ይጠብቀን ቀብራችንን የጀነት ጨፌ الله ያድርግልን የእሳት ጨፌ ያድርግብን عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون وأما أسباب النجاة من عذاب القبر ككبر قطعت نصا لموطات مكنيات يميهونو بركات ملكام سراዎች አሉ ከነዚህ መካከል የተወሰኑትን ለማየት ያክል ማንኛውም ለአላህ ተብሎ የሚሰራ መልካም ስራ ከቀብር ቅጣት ይጠብቃል ነፃ ያወጣል ኢማም ኢብኑ ሒባን እና ኢማም الحاكم عليهما رحمة الله بزجبت حديث عن أبي هريرة يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام منالو إن الميت إذا وضع في قبره يموت وسوريسا قبر لا يلك سيعرف إنه يسمع خفق نعالهم የሸኞችን የቀባሪዎችን ኮቴ ይሰማላሉ ከዛ ሁሉም ጀርባ ሰተው እንደሄዱ አማኝ ከሆነ መልካም ስራዎቹ ያጅቡታል ሰላት ከራስጌው ጾም ከቀኝ በኩል ዘካ ከግራው በኩል መልካም የሚባሉ ኸይራት ሁሉ ያጅቡታል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ በኋላ ለመቀጣት ወይም የሆነ ስቃይ ሊመጣበት ከተሞከረ በኔ በኩል ምንም አይነት መግቢያ ቀዳዳ አይኖርም ብለው ሲያበቁ ይከላከሉለታል ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም عباد الله በጥቅሉ መልካም ስራዎች ሁሉ ከቀብር ቅጣት ከየውም القيامه ውርደት የሚጠብቁ ናቸውና ኸይር ስራን ሳንንቅ መበርታት መጠንከር ይኖርብናል ልብን የሚያነቁ መልካም ስራዎች በጆሮ የሚሰሩ የሚደመጡ መልካም ስራዎች በአይን የሚፈጸሙ የሚተገበሩ በእጃችን በእግራችን በመላ ሰውነት አካላችን የሚፈጸሙ ኸይር ስራዎችን አውቀን ተምረን ጠይቀን መልካም ነገር በመስራት ላይ ከፍተኛ ርብርቦች ማድረግ ይኖርብናል ይሄን ዓለም ከተሰናበትን መመለሻ የለንምና ለቀብር ያለን ዝግጅት ጠንካራ መሆን መቻል አለበት ምክንያቱም ቀብር ውስጥ ስንገባ ወይም ዘላለማዊ يوم القيامة قيامة እስኪቆም ድረስ ጸጋና ኒዕማ ውስጥ ነው የምንኖረው ወይንም ደግሞ ቅጣትና ስቃይ ውስጥ ነው የምንኖረው ሁለተኛውን የሚመርጥ መቼም የለም አማኝ ሆኖና የመጀመሪያውን ለመሆን ስራ ኢኽላስ ቁርጠኝነት ትግልና ትጋት ያስፈልጋል በዚህ ላይ መበርታት ይኖርብናል አላህ ፊት መቆማችንና መሞታችን አይቀርም عباد الله
ثم اعلموا أن الله عز وجل أمركم بالصلاة والسلام على نبيه إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته أجمعين وأهل بيته وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد بين صفوفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا موت الشهداء. اللهم وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل آخر كلمتنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين الأحياء والأموات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.